Abiciriza okushabwa ngo beje kusima bigambirwe mukuru wa parishi ya Butare owabiraye bembire kitambo kya misa ahakerezia ya Bwoga aho bazokire Joseph abire nasima mukama ahabo kumare mushomoye ahareke IU University na masters degree ya kabiri ombyo gwegese konkama zimagargati waheza kushoma waheza kukora onyine ukagira sente sikiye basinyinji ukagira bintu binji utaryegoha mukama kandi cyo Joseph cyo yakora nubwo ashomera katunga masters tagizira ati masters kandi tware zombi ntebiri cyo yegensi yagiretera mukama ngo mukama gereze ki umugisha. Joseph Bazokire asimire mukama ahabo kumukwasa akabasa kwenera urugendo rwo nuko kushabanya buhweju nabo kunde byo gwegese nasoma bitabo na bisiya rurengo rwa masters degree ya kabiri ombyo gwegese haza kanaize kujitunga nagira ngo ngireho anka demonstration ningo koreka abandi bantu kugira ngo bundi bakagira umujinya bakora iki nakoze. Abebembezi ba University ya KIU borekere ngo mweji wabo abirara murunji ayine micwe ngo nico kiretire yamare mushomoye abo kubo mweji murunji obire ubasomire masters za KIU obiro binji actually noza kusanga ngo abashomesa bari yaha abana nibo bateganisa mwana mbegesa betu chief Abiratini Shongayona hatogo mwana takatanti kushoma pera ngayine degree ya kabiri hari ya kashatu hari ne yakane hati degree yoru no kutunga amagezi konga degree ze zasigara no kuhereza ki ekikono cyane nuzora amagezi amasi yanogirota no kuhereza abandi abantu bahendire barukushara keke nko muringo gumwe go kusima mukama habyo businguzi. Omugandi abakristaye bo burisa bwa St Stephen Nyakatete omurakatenga mitoma bashabwe mukorekeraho kufaha abana babishibonka ngo bitu bafena habasagazi ahabo kwabona nabana byagambirwa ahakujaguze kiro cya Fathers Union ahabashija bashabwe kumarwa n'abakaza baragine nabo iwahe wasana wakati na mwana ni bali mjebere gapo tubagere cyo waje kwire cyuga mjebere ahina manyire cyo waenda kugere cyo boyine kabakazi bakurenga bamona ngoba shire bataro bamarayi ngo bakobore urumuntu nayo atwanije ni moja kota shanje mukazo mukuru moja mushango ati uwa wewe government ya zangichi Museveni yanga bishina abakazi abashinga n'abozo babagerachi bavyokwe bandakarinde tuye kukwata umwana w'umuza mukono tukamutebeka nsiza magaragenda kukuru umujerechi mwizuke abana banyu babagerachi bambosho. Abakazi ba Mothers Union nabo bayihanangiriza bwo kuba bese gwa habashija babo barukurekeraho kuzomba bigombe by'esente ahabashija babo batarukumanya yeri injiri nungi yo mutano erukubombeka erukumise mutindo gwa Fathers Union nimba shaba abashija kunda abakazi tibicho kureberaho cyabandi tukunda abashija bitu tuborobere tubahereze kana munonga okunde kanisa ahakujaguze cya Fathers Union eci kwebembirwe mukuru wa Fathers Union owobusaba dikono bwa All Saints Church Greater Bushenyi babire bine no kwirukanjero kumaririzo kombeka enju y'umurisa uza kutisuka nawe sezo washiza mureke twimuke mwesutaga mureke twimuke kwase abantaba umurumu wo kwembeka ubukama bwa Ruhanga toko kwase abahereza umurumu wo kwembeka ubukama bwa Ruhanga. Gashakwa Juliet Charsima na Ben Muhozi.